Shimanga hai mayera Legashia continentally Hoshon otide lately Mazad kahai ngalava Malunkanim avarenally Arila hodale Nawiuka kananga Kamatan glue only haura Matuglu legashia Ladung lutam lelaka Razang Day kamate chi na itum lilo kui haira ara mavad limara kapang kui ga haya itum awinang sang sa kaira mashim an limara Awi mata kekahan Kahorchi hashok Kavaitum lihoy Matugulu legashia Ladung lutam lelaka Razang Ananali huimira Ananali huimira Matuglu legashia Ladung lutam leilaka Razang Amen. Prohoi simli ngajina tam hilira janghai kernau sansai korli itumul proho Krista wimingli ringa pas salam sadalai achi khani katumthang ngalangda itum sada klaya gospel and sports camp hili Rajang Daklaya delegates Katongalila, Iwing a pala, the Concoctale, not to my Kangareo, not to my Ningai, not to my Krajan Gasak Dong, the observe Salaga, Zilizanglaga, Iwi Mangla, Ring Paye, Ning Shinai, not to me some Gapang, Tanja, some Gapang Hiwi Wang. Kem Limazang Salala, Cockrum Shimili Rajang Daklaya, Kernauping, now rapping, not to Psychorilla. Kem hili welcome sadalay natum na itada rawitui ngana ngaida kala proholi khorum ngaida zan kharachi thailaga songai na ye ina yangatali khamlangwi kharnau prainau trak kharaka dalai khu hiwi mang maningla khongnai wi raka dalai ina yangatali kasom khulenwi
oja masungai former retired district employment officer kama sidang sot naw nay anaw ngalabus suring kala kahara jual ajama aro US lipam dalai itum ngayurpam saye larik tamda rawi odram ngathida chataklai kala rajang gaina tum psychorally rawi pau khama tha ha sokida iwiringa pha phongsok talai han phut pam hi chika khami wiwang yaw ka homali ka changkhat ning si ina hiwi pulpit hiwi thar khama theng hiwi value I thaiga jakai hisanganaw ka pai maning manai hilikang aning laga hangpa pha ka pai maning manai rawi tui ha sok khabai tharjikat kahaya yaw ka homana custodian na ka sada mayon pam da klaya apam nai da iri la chika khami wang ning shinai ache oja awong jimik inili natum nang rok khui khami aya jimik soina se pasa kami tailakina pasa quarterly achon ming sinai natumoi hospitality hang khawai malai manai ning silakina itum pamdalai ini wa ukhulli ga pamnai ukhul weina khamlang ga ta hi pung phanga khalang da changai ina pung phanga changda simkhur no tha hailaga thangkha khani thangka tanga sa hogada ini chan phai sangai lakke atam hi siwam lakke ta jing majirar manai sampang jing majirar thugada thangkha gadali atam hi siwam lakke hilikang aning laga yo jiran gata da ta laga hili ka shina ga hang laga tha hawe ji pai sina da I ka sang da hang la pai chunga ya kha natumna ngangai re oina amik taling laga kui khangka laga ngana khami ji thai laga angaya la ang chor la ring phanai I gajung khama waloi ge kabri rawi tui hang khawai tarak kha I machuk hai dalai mangla ga tharana ili kasat khami hi hang ga phara da I uklungli rajang khami hi rawi mingli ha sok khawai sare rawi tui pa khawai ithumui bible pami wona mathing rik tharjari ina pasok mi haire 2 Samuel chapter 11 hi bible we kharchan wi chaili ring phalak ka hai ngana ngai lak ka hai kharchan wa maning thure phoga phawi kharchan nai ta ka tungwi kharchan nai ngaso ka piwi kharchan nai murai ka sawi kharchan nai ka chuwe na itumli khi tam khwing sak ngai ai da itum li ki phaning khwing sak ngai da hiwi ina message ki lai hauda ka ji baji itum chiwi ningai ning punaina itum pang rom khawai sa sai ili ka sat mi da klai achon tang cham YouTube wi interview akhali isi tang khul nei cheli yang laga ina chili machuka khwi aka sampang ngai talk show nei iji hi ki detail ma hangai ka khamang gajali ediksa ga hai jigtha rawina ta lakina chatta society na mayang ngai la leida khlaya yaron naw akha khani wi kharchan ji phaiji thaing saklaka edik pa jina hang da khlai ithum liwa church na malai si manai pastor ping na itumli mayang ngai manai khrnau pingli itumli mang han ngai manai church li wagi da yaroya sangvuli wagi da kem lira changi da itum khek la kai ga jiwi hang ga ji thai ju uklung we na thumui experience ha da klai ji hang ga sok ji ngana la ga yang khui la ga iwi ningli trak ka sa chi rawi odram nga thira da mangla pha khui ra da wat sa da klai Tangkul Theological Association, Pastor Gatonga, Theological Fraternity we, Theologians Kachung Kawi, what Sakrum the Klaya, TTA Director Ina. Ana hang the Klajing and Nalaga, yo itumma. What magas ha like a hika, itum we kavat killa, Aula Jonga Gigi, Panning like a ning such a lucky, Chewy Wangina.
ache itumili rada clay sports we wang ariau khawai we wang khangatai apong we wang whatever background li na nam rada clay maram hili itumai nga chai li chigatha rawina ta lak ina thui ga hai alimang nai thaila pam da khlaya yaron naw ngala naw changsa kha aroi nga ya yui message ina na thumli phaptang sak khangai ba rivrana nali leishie itum ka tonga rivrana awi zak yui khui laga sa ka hai nei rivrana nali leishie nana khisa hau ka tha hau ka chi mathai manai regardless of your situation right now nana ka tha ring da lei ka chi pa chi mayang la unconditional love of God chi aroi nga ya ma tu ngai ji nei chi kha rivrahi lai ga shi nei God is love he loves unconditionally nana zamang la pai edikta la pai lisu la pai phopha la pai rivrana li lai shifu ko ka chi pa hi ba bible linga ha hangai na hangai da lai ka chi thamang ma da rivra lai ga si rivra ji khama sung khang rong rivra la nga sa ji ava moraili ninga chai ava morai ina mangrum pai manai chu wangina adam mai ni if na tatung ga ji thran nga pakka hai ji chu wang nai ava khama sung khang ronga mi chang mi kha makhalaya rivrane ana morai sala ai cho ma chi pai manai ava kathar ka pong rivra holy God nga saw that he is God of love he is also a holy God chena khani ji mangrum pai thu da itumai mirin li ta da struggle sa da klai dala che wangai na arui nga ya iwi topic sermon hiwi title morai wi sagasi ahu aina vrivrawi tekmatai lukamasan khani hi phajirang rum ngai the sting of sin the dangerous sting of sin morai wi sagasi ahu versus the amazing love of God vrivrawi tekmatai lukamasan lai gasi khani hi volleyball ngare aure aringa ya khani hi compare sa laga itum yang rum khwai size ache itum mi da klai discipline ka chiwi tui pong tim hile itum na salo gji sagi gji nei masalo gji masagi gji nei gji tui phut sa da ang ya ina itum phaira ire ang thor itum teu mai kha yang rum ai re ka mikumo itum mirin li salo gji thai thai laga masa kharar masalo gji thai laga sathui ga hai ga chui dilemma akhalai chui confusion akhalai jili kathema pingna substitutely the great human dilemma hoi dilemma ja ka phamata khar ko thala kai gla chong yui mirin hi ka chui the irony of human condition itu mirin hi chi thala mo ka chi yang rum ngai ji ne the human condition hili key condition key dilemma la yauk le jakha ka pha ningrin aina sem ga haya mi kumong sa hau ga da ka pha sak ngai ji ba lai ji ningli kha moraili ta tung ga haya mi kumo sa hau ga da ka pha sak ngai lai sa la ma sarar tu ga ji ka ji wi condition ji wi dilemma na hi pasok ka hai David wi kharchan awi mirinli sok ka hai chui ngarak chak ka hai chui aina itum thai kui pai da lai David wi mirin hi typical human life itum ka tong oi wang chuna la ka haya mirina khang ya nga sai ji wang ina aru nga ya ba David wi ka pha ka si nga heu laga awi ka pha khi lai awi ja ka si khi lai ka ji nga heu laga morai ka phunga mi kumo itum mirin la hi thala mo yui mirin hi thala mo noi mirin hi thala mo ga ji phaning khui khabai machi tha khlai kha phaning yang sei oringa ya itum rivrawi tek matai lu khama sanji David wi mirin li sok ta khlai ko chi khui ma man laga oi mirin la an sa ga hai makpha morai wi ahu khani ji nga hyo yang khawai sare lakhawak morai wi sakasi ahu nai lakhawak
วิราวเต็กขมาใจลุกขมาสันเลยกิสิจินคิปานะยุยรักเลยอีตุมวอลเลย์บอลขังเรียวท่าดานักคิปาลีมีจังจังเดลคิปาลีฮาวเดลนั่นน่ะจิรสารักเลยจ่อสาลจ่อยุยขวายวิราวเต็กขมาใจลุกขมาสันเลยกิสิจินเลยยุยงสักง่ายกะมอร์ยุยอาหูจิลิคุยรักเลยอะไรเงี้ยยาที่ยังขวายสาระMichelangelo ฮอดะนั่นทุนน่ะสายนั่นละไปอาร์ติสต์ในอาฮี painter artist อามุขยักกะอักได้เผาลักกะให้โมนาลิซาฮอดะงาลาวุขมาท่าอักฮี Michelangelo น่ะยักคุยจินจิตักก็ไม่นะเดวิดเอางาวี painting ฮี Michelangelo น่ะขยักตละไอ้ทุนไลริกลิสัมพังไงละไป or ทัดinternet li sampang lapai Michelangelo na David awang ngawi statue aka mimu aka 18 feet kachui ngalungay na ruk kakui hak kakui 18 feet kachui statue aka Italy li Galleria dell'Accademia kaho university chui entrance gate li saka hay dalay de jeli okati achikun matti we na tourist pingra laga Japan we na west we na east we na south we na Africa we na China we na tourist kachungra laga rayang nge atumay calculation ati suda chinguma khali 1.5 million tourists David weมีมือจลีร้ายยังขวายไว้วางไรแล้วก็โย่เดวิดเอาออกทุยก็ซะฮิตฮาลโมเอาไว้อาจักจีก็จีร้ายยังคุยแล้วก็วิราเลก็ไทยปิงนะวิราเลมาสดขมีตั้มสัมพังไงไมเคิลแองเจโลนะเดวิดwe statue ขยักจลีจิงกุมมัดตีจังไงจี4 years สักลักเนี่ยนะสักคุยเนี่ยอันน่ะจิงกุมมัดตีจังเด้อเย็กก็คุยองค์ก็สกทารานinaugurate ซาลก็ unveil ก็สาธารานไมเคิลแองเจโลน่ะขี้หังมาเราเดวิดเอาไงฮีอินะอาจักมาไทยบ้านเนี่ยเอาอย่าตั้มลีว่าเดวิดว่าที่ไอ้เราสาวละจิงกุมตรักขวายเราใส่มาสัมพังลักมันไอ้เดวิดเอาอย่าตั้มลีอีทุ่มดิจิทัลแคมราขลายมันนิ่งละไอโฟนขลายมันนิ่งละสมาร์ทโฟนขลายมันนิ่งละ even analog แคมราอินตั้งแต่มังว่าสามันไอ้ชิวตั้มลี photocopy Xerox copy machine มาเลยสาบันไอ้เดวิดวิอามือกับกะหายกับไอ้ละก็ซิมคุณะให้มีก็สาอักขละมาเลยมันไอ้ท่าคือไมเคิลแองเจโลนะเดวิดวิอามือจิกท่าจะพาคุย well แองเจโลนะไบเบิลไป first Samuel second Samuel เดวิดวิครจันมาทะลักกินไปจิมังมันอิงละPsalmไปละ Psalm number 1 to 150 Psalm we the book of Psalm hima thalagina pai chimang maning la extra biblical records history ka chung pai David hi ka ji thamrao ka ji tham mi do awi ajaki ka thamrao a hi asorep ka thamrao ka ji pa ji ana David wi maramli ka pi hai ka sa kharchan David amasan na kap ka haya la ji ka tha ji pa laga David au ngai hi thala pai ka ji phaning ka sok ning ka paina artista ka sada ana chi yek ka sok nei kala chi wi inaugurate sa thang hon unveil sa thang hon ana sak lak them lak ni na yek sok ka hai David wi ajak chi wi maramli Michelangelo na hi tha describe sai substitutely ana hangai David he was a giant of a man combining in himself the military genius of Alexander the Great, the political savvy of Abraham Lincoln, the musical talent of Beethoven, the literary skill of Shakespeare, the hand-eye coordination of Mona Lisa. David aunga hi kajik tam ikle jaka Alexander the Great thada Riley ka pingami Abraham Lincoln thada laing agni them thang khamai Beethoven thada lasak music talent khalai Shakespeare thada
ตุยลาสังลักกะให้ก็ละโมนาลิซาทาดาอาจักขมาธาอายัดขอุงะมีเน่ the describe ซาได้อีมันจิลิลังไม่ได้ขี้นิ่งจังพูดสิโดจู description จิลิลังไม่ได้ขี้เลยโดโอ้ก็ทีลิกพอกระเทียมขมาธาก็ต้องอ่ะเอาอีลิจังกะให้เน่แล้วก็จียักชกแล้วก็ฮิตไฮเย่ก็จีหังก็ชกเนี่ยจีเดวิดเนี่ยเดวิดเอาไงคือเดวิดเอาไงวิไรกับปิงไรงักเล่มนี่กระเทียมสักไทยบากไทยตุยลากระสังอาจักขมาธาอายัดขอุงจิลิลังไม่คาร์ก็ให้เดวิดวิขมาธาเจียค่ะอานาริราลีเลยก็สิก็ไปมันเองมันริราลีอานามาลงกับกระจังอานาสะไว้ขังไงงานไหนขังไงริราวิตุยอานาเลยก็สิหังขวายมาเลยมันเดวิดนาวิลาลีหังไงสามลี one thing that I ask of the Lordริรานาวิเอน่าอักขะปอคุยโลจิสิจ้าอินักปออักมังปอโลจิจ้าคิมเรา one thing that I ask of the Lord is that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life มิรินจุบตะยูมิรินไปเดปรโฮนาวิทรสิมลิปัมไงเย่อีวิคักซุยขันนาวะคราจิตรันอินาวิสิมลิปัมสาขไงจังก็จะวิลาสายจิมังมันเองมันไงอานาราลีจักเลยสิเลยจะกับรานักปังคุยกับหายอิสราเอลนาวปิงเอาอีมียูรียูรจัดขังแต่อินจิปัตเร็กเร็กแต่สักขังนาวจิตรันกัดเตี้ยวนาวทีนเจอร์นาวสินาวซาดายาวคอมปัมกับซาเดวิดนะไอโจนิ่งขันไอโจแต่ไม่ยังเกิดมันไงเอาอินิ่งลินนิ่งกับจุยจิตหาดซาดาอานาก็จะจังเดโกลายัดลิสัตก็จังเอาเดล่ะจิมาลุงกับจังจิก็จุนราริวารีอานาเลยก็สิจุนครานอานาลาขลัสาลุยอาทั้งอิสุยทานเมนปาสกไอเร่ from the rising of the sun till the going down of the same จิมิกช็อกกินทุยละก็กตุนวาสงดาพระฮอนาลิมาสดจิกัดเร่จิมิกช็อกกินทุยละก็กตุนวาสงดาก็จุยกับขลัดว่า all the time ก็จิอาตัมก็จิดริราอีวานาลิมาสดจิกัดละก็ the Lord's name is to be praised อานาลาซาลุยเจ้าน่ะรึกจังท่าดาอิมังลานะพระฮอนาลิรึจังไง as the deer pants for the water thirst for the water so my soul thirsts for you O Lord อันนั้นรึกจังริราลิจังขังไงฮีหังขบายมาขเลยเนี่ยจิตาซาดาริราวิมิกตาลินิงยังองลักให้เดวิดเอาวิมิรจิงกุมทุมรากากะสุงไอนารานักปังคุยดาอิสราเอลวิเอางากาซาเยแล้วก็จิงกุมหังมัดตีอานะมุงวาจิเดเอางาซาดาเดวิดเนี่ยจีอินังนุยละค่ะเดวิดวิครจานสายสันเดสกุลีอิสาบูนะก็ละสันเดสกุลอซาปิงนัตตัมกจิตให้พนิงองไงเดวิดที่อีวีฮีโร่เนี่ยก็ลิขิตอีวีนาวไม่ยารนาวพระสิจะอีวีเดวิดพกสังไงเดวิดลีก็เขาฮีอิงอนุยละค่ะอินัตตาไบเบิลวิคาแรคเตอร์สตรักเลยเลยอับราฮัมไอแซคจังเลยเด็กเลยปอลทิโมธี whatever ก็เดวิดฮีโร่ละค่ะเอาอินักเขาก็ไปเลยก็สิคุยขังไงตรักเลยจีเดวิดวิกากสุงเดวิดวิขมาทาจีจีเนี่ยคารุยงายาอินาตัมก็ชนะค่ะคุยละก็เดวิดวิ the other side of his life จีไปจีไทยไงแล้วก็อีซันเดย์สคูลลิบฮิวะมาไทยทุเดย์ซันเดย์สคูลว่าจานะอิลิมาตัมจีไทยทุเดย์อรุยคนละจักขครจันก็สานละมาไทยทุเดย์อินาไบเบิลว่าตัมละก็อีไบเบิลตัมเดจิงกุมทราดะอักจังไงอีวิด็อกเตอร์เรตว่าสุงดาอินาจิปาละก็ second Samuel ปาละก็เชริส chapter 11 ปาละก็โยฮิตาละโมดาปาละก็อาหังนิงกะอาหังกะกะกะสรักกะสิสัมปังฮิปาลุยละจิละก็ยูตรักกะสิจับไปเรยูชาร์ตายก็ถ้าเอาละเจก็เฮลิซาตะเลยฮิก็ไปมันนี่ the other side of Davidจักกะเตกมาไทยไมเคิลแองเจโลนะ
describe sa laga jak ketek matai da rale lai silakina chatak laya mi paji aung paji awi mirin khang thumma rumli awi shimli hita da lai sala mo kimo mai do the bad side of David Bible we na hangi gi jinai itum phai rum khawai sa sai David we khang tai acham aram lai fully jiwa in a number 1 2 3 4 5 phanga mi ngai number 1 li David was dangerously aggressive and stubborn he malong thui ka cha mili maham sang ngai lai kha khaya khaning them correct pem ga hai awunga khang sai 2 Samuel chapter 6 we verse 8 li yang kha David we sagasi awi malung khawat itam thai da lai de o David le malung wat la mo athang ri rale in chaw na re ga jang tha da imang na re jang ai da ka hang ba ji malung wat ho malung thui ho sa sila kin sa da lai number 2 li he was unimaginably greedy he tada khui khangai ka kharam pem ga haya mi na wa ka tha da thai do well itum athang wi chi pa lui sit sei David awunga ka sada awi a private truck kle ali odam nga thumi khawai shun out truck kle concubine hoda chiga tamu awunga jiba awi province ka tong le lai da khlaya ngala khama tha ka tong hi hokhui laga ali sepa sa khang sakne ananing ka changa awunga ka sada na sa khangai sa pai sai ji thumui Bible li thun sampangai ka awi rai mea khamang ga chi uraya hoda sipai constable la ka rifleman ka ra rai pam li pam da khlai chui praivu ja ananga pai thui mi haudala ina urayang sa si cha ya da aunga sei na va trak khlai li sei na wining ga changka tong sampang pai sei ngala naw trak khlai da lai sei I va khamang I praivu va khamang ga chi chingra da ini ungsung ga chi I khangdei lama khuira lui mrai I va nawi si pai ne I wi sa ka thukhi kala malai manai hi wi kharjan hi Nathan na asama chapter 12 li ra hang naw de awi kharjan jili ka sanga khalai ka panga ka chama khalai khanga janna hi wi mukwa tra kha khlai ji ka chama pawi ji ka sanga pa na khui laga tai that mi hawe chik tha mi likhi sa se do gi tram David malung wat ho chingmalang da sat ki nei da ra ka hang wei kharchan chita kamaina akhamang ga chi awi rao now awi sipai now akhawi praivu ji ana ngapai thui mi haudala ka khram hang khawai ma lei mane alum san jo awi ji thau so cho khang dei li sa sa la sa chi pai dala machi chi ka khrama unga khat mi wi wang ma ka phaning awi mang ka phaning awi tong chai ka kubai aring pai ka kubai number 3 li a hinga chang ga shi hang khawai ma khalaya unga ka nei ka ta thai do yo verse 1 ji le ho pokai re athang charvu na pa ga hai kum chi wi mayo atamli aunga ping rai wangarar khawai khawa tharan atam ji tharan wa rai khawa hi itumna ahanglui khawut tha da season ngawa lamo mayo ga jangra ha ka cho ara rai khawa atam nga sai ra kho mayar naw ka tong cho chadu sei pre naw pingli no thai laga season jili mayo ga jang jili chat share jilamo aunga ga tong na ara lui u gi ja tamna ara lui taw gi ja tamna gi jiwi season khangwa tha da kum jiwi kum jiwi mayo atamli aunga ping rai wangarar khawai khawa tharan David bakisa David na awi rauping kala Israel saikor sipai ping awi commander Joab hoda ali chol jo baul jo
ตะกสวายละกะอาบะมาวาละปะเมาละโมจิโฮวายข้าเดวิดว่ามาวาละเยรูซาเล็มลีปั๊มไซไรมาวาขง่ายเอาเงินเด้อไปมิลีกษโลกะอาบะไทยเฮียวระชิมลีเลยสิริปั๊มระกะจีนีแล้วก็เลยสิริท่าตะกปั๊มกะจ่าให้ดะโอมาริงพามาตะกปั๊มมันนิงละอาบะคิซาโต verse 2ลีทั้งชุนค่ะ one afternoon ทั้งชุนค่ะเดวิดนะงะซ้ำก็คุยไอ้นะสุนทรงคิงซ้ำเขาไว้เลยด้า English ลีว่า translation ไกด์เขาลีว่า one afternoon he got up from his nap afternoon nap งะสุนก็ปีอะเอาเงินละมั้งงะสุนก็ปีมาจังลีทุ่มยิงใจลีอีน่ะเต้าลักก็ให้ตังคุลุย theological association อักขลัยเดจิว director สักนิงเดอีวังไงยันละมันปีพามันไงไงเอาหุยลักนะปีวัดซาละกะงะสุนก็ปีมังงะบ่าวมันไงอุยมิรินลีก็จากะให้มันงะค่ะร้านก็ปังคุยก็ให้ยูรจิริกเขาวิเอาเงซาดเลยเราวิอดมงะถือระดเอาเงก็ปังก็ให้เลยรายว่ากี่จัดตั้มลีอาบมาว่าละชิมลิกิซาปัมงะสุนชงปีละแล้วก็ทุยละว่าพนิงยังลักให้เราตัวเฮียอีน่ะสอร์ก็คุยมันยังลักมันไงฮิลิจังเด็กเลยทั้งงะสุนก็เดวิดนั่งซ้ำก็คุยไอ้นั่งก็ทุยละกะเอาเงาวิโตลันตุงจิลีช่วยพาไลช่วยเทเรสลีโตลันเลกาละกะกาจิตละเห็นไอ้ตาดอามิขมิดละกะไม่ละมันมาตาปรังเลยตาดตาละกะแล้วก็ยังบ้าจ้ะสุนัขว่าก็ไทยรู้ว่าอีชาจีในเกตไอ้น่ะ The mind of an idle man is the workshop of devil ไม่ใช่มั้ยล่ะงะจังก็เสียมีป้าจะวิคุยงะตอกอุกลุงจีว่ามักก็พาวิ workshop ในก็จีเดวิดวิลอุงตาดาก็สวยงะลังเดราจละงะชุนปีละก็ทุยตัวลันก็ชุนเอาอัตเทมบะรากายละงะลังเดมาทั้งกายแล้วก็บางไงคุยไงกายเอาเงาเศร้าโมเราว่าเขาเรียกคุยละก็ที่ป้าเสกเลยบางทิ้งยังเราจ่อได้จีงะทิ้งคุยละก็องนัสโยฮิตไตป้าอุรายานาวิสิไปป้าจะว่าอะไรบุมันิงมลาเบ็ดเสบากะหัวป้าจะว่าจิมันิงมลาโอ้ทลาว่าคุยละคุยสักเอาเงินราลูจีราฉันเอาป้าว่าจะขี้ใส่จีโตเอาอีกคำมาเข้ากับจัดเวน่ะเธอจำไม่น่าไหลสายจีฝัดตายแล้วซาลักกายหนาวไปลักกายอ่ะตั้มเงาซาตาเงาโซปีมีเขาหนาวไว้เขาเงาจังกะชีมาทูมกะไทยสารันบารันมกะไทยกาครามเอาไว้มังกับพนิงเอาไว้นิ่งกะจังที่ชักคุยเลยแต่มีไว้จะคุยอะไรคุยเอาละทูมกะสาวงะขมาเตลี he was full of lust ขมาทั้งขมารังนะอังทอร์โอจาวงนะหังกะไฮ discipline มักเลย control มักเลย self control อักละมักเลยมีรถก็ส่งไงเนี่ยชัวร์ตั้มลีเอาเงินก็ใช้เลย mature ใช้เลยแต่พนิงไงข้าเอาว่าเวลาเรารู้ขวายไม่ไทยกับไปอ่ะไม่ยาเราละมั้งก็เท่าตัวอีตีเนี่ยเราเนี่ยอีทุ่มชุดกระจังมาก็ชมวายอิชาจวนอิชานีชุนเอาก็ต้องมาชมแล้วก็เลยป้ามังไงนะโจกบไปเลยก้าวใส่กจิลีกงลีจังแล้วก็รู้ไว้ยังรกตละเลยป้าก็ต้องสัตย์มีไอ้ขี้ป้าน่ะมาทั้งเดจิลีก็เดวิดว่าถ้าแล้วก็จังสีรถอาไม่มั่มตับละขมิดแล้วก็ก้าแล้วก็ยังก็จะว่างั้นลังจะสั่งไงก็ให้แล้วก็ว่าหกคุยลงอีตัวมึงใช้ลิมาจังเลยจี he was full of lust
ngala na oi khai sang ma thai ge pai ngala kha ma tha ma thai ge pai athang jing ngala ma tha shun nei ji de lai di jang David na mi Jehovah da snau pa voli wa ho khui nga thing khui laga wa ho khui laga ra ga je na nga so pi mi hau wa phaning sa lak ji ne ala ji chang jili ka sui mar na ida mayar na nga sao ga da asi kau da jili ta tung hau kha anama phaning ga sa akhara sok kau ka tha da ra sok to khalai laga shnau ji now vai hau we kala David Lee I am pregnant the pau mirarasai verse 5 nei chi Bible khong palo chapter 11 verses 1 to 15 mai khai ta re thum china pau ji sam bang leo da shnau pau ji now vai he re ge ji thai khleo da na khisa bang sap sok lak kai athang wa ji salo nathum walo wa ho khui lo bang athing khui lo da ka so ga sa ong ji nga chi hau de he was full of fear now nga chi ai da kisa he was so yar him sa ba him hi sa re de salaga ana our commander Joab Lee sound our commander Raimi commander Joab Lee pau mi wa ye khiwa mi do uraya je suti mi hau lo simli ji hong lo jiao ana skim sem phokau we you will last point ji nei David he ram phu ga tha marai mara ka them skimful ga sa cunning ga sa a cunning fox and a criminal aba mi khayum mi lamo ka tha thai hi pata ora ana khisa ungra sai pau mi ga jina suti sam bangai re da phala ke no ung laga au ngali report ung sai ye jina au ngana hokhui laga ka tha da lai rai ka tha da lai no ya khwa ji ka tha da lai dang han khani ngai laga au intention power verse 8 li chui thili David na no simli ung da phai phyo laga ung sam khui lo chi khani ngau au intention ki do akaharali ho ung laga suti mi laga khani ga thum thang aprai vali ung sopam laga now ji awi nei ka chi phen hai laga aba pang ma chik haura ka chi dela ino ung lo da ka hangai na uraya ong wi sim ai na thui hawe kha ana uraya awi sim lima ung la ong wi rao ping ling soda khamong phaili pi hawe ung lo na simli na praivuli phai ung phiau laga ung zum pam lo chimang maning la ana khi sam rao heli verse 8 hili kala awi thili after him ana thui gai ung gai wi thili lemmet akachi howai chocolate ka awan ka khi khlam thaim na gift akachi ho kimram leida ungana sipai rao now jili gift chi hoba gis da awi calculation awi scheme siam dak lai jino mataku ino hikuju inra ongana chi hora jini chi as ring pa lakine sami auge gi jiwi mongaina salala urayana simli mo ungla gate chili rao pingling soda pisang hong ya chi nga thor thui ga chi na uraya simli mo ung manai da athumna rahangai David li chi na David na hokhui laga na khramai na khong maning mala khisa da na simli mo ung gi jikhle tang han da laite kina uraya na king han kamrao ning khami oko kala Israel aina Juda iwing shot now ping iwi akhawa ka tongana ramli open airly battlefieldly raipamli shimma khleili thini ga ringni khle ma phakhuila pamdalai shimhanung ni ga mahonung ni khle ma thaila pamdalai Joab la
awi rau pingla khamasaili rairum sadale chitha ka ina ka thada phasak phajada praivuling sopira khale nana thai kala namangla na thaira that I will never ever do this kya ka faithful ga sa kya ka loyal ga sa raudo rawi mangali awnganawi mangali ina chi masalak maraga ji thai iwi akhwaping iwi ngasot nauping rai pamli ka thi khring ma pha khuila pam da khlaili ina iwi shimli unglaga phai phiau laga terga saina phasak phaja laga I pray will get hadang sopi raklai I will never ever do that makong masapai mer maning kemara ka ji nam phu wa masapai thu ji aina David hi malung chang khngai chang ho David na hangai uraya le ei cho da achula pam sang ho lo number wa phulo laga akhamana li sat nga sak naura jena uraya na chithangla akhama kathala Jerusalem li pam sangai verse 12 verse 13 li pam sang ho ga da pam sang sak laga kala David na phagacha hoda phagacha holoi khining ji atang gift si hoi ra jang sipai jeli suti mi laga gift si howa mong ta to simli mong tu ai nam unglak lo nam phu ma sa pai uklung di hili pau lai da klai ana pray willing sopi laga naw vai mi ka hai je ba ma hang pai ji hau ga da uklung di tuk 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 ji laga marai mara sem da klai ana ki phagja hore laga awili aphajang rumai kala marip nga sak hawe chidalai de he make him drunk marip nga sak mali baya ka aprai wali phaning la pai dai ka ta phau ngau la pai kaya ka thui khana mi lai jila David wi sadak klai ara hi kha nga ya song shimli ma ungla aw nga wi raw ping ning soda pilu yawe mong thuji he pa hi sa la ma khui thuji ni as hi ba sa pai mre pai mlai tu rei jena last resort last solution za da David na kisam raw oi thang mai la kai mi de ana ninga chang awi morei wi sakhui khangai chiliva kati khring anur wala ka sakhui pra gimi de David hi awnga de china ana kisa verse 14 li nga thor song David Joab li awi commander bali chithi aka kapi laga khui laga uraya wi pangli sangmi ngarak chak pasok tak lai ko ina na tumung paselo laga chithi jili kapi mrao kala chithi jili hi thada kapi sangai uraya li sasi mai kap kacha rai mangali than nga saklo kala yanga siping na nganur khara chitharan na thum yam hai laga ali satat nga sakhoran put Uriah in the fiercest of the war and retreat from him so that he will be dead. Aunga saw the loyal sa lakina kik kalama paningla anga ya phaja khuiring phala kina teuka malibai laga thui laga cho wawlo je kha wawra mo da chat laga later phisang mi jina as iwi maram da lai re ring phala ke promotion ni gi jika ka ji phaning laga later ji khui phung laga wawe tai that haugi ki ji yaw naw tha da a fattened calf a sacrificial lamb
hi tum theology li katam liba Jesu Christa wi amahana ida type of Christ da tam uraya li letter ka pisangai laga sacrifice sa haugi gi thi sang haugi gi wi letter khui phung laga khawa ji thran ka chang da Joab na kainung kuinam ka hai chili ali zang sakai ana rai khamarak ka pingwi apam thai hauda chili chi howai ka lai kainung chiwi mi pingna Joab longli sok ngarai David wi mi ping kai kha thi hawa Hittite pa Uriah la thi sang hawa he was a criminal awi pangai na masathat manai kana sakathat nei kachili ka kai malai manai Bible wi khirchan hi pa la athang ina ka hang ahang maning ka chite chak ngai chite itum hawa manu da lai jang chiak katek matai da sem ga hai itum na model sa da hero nei da paninga sa David ara hi unga pali ba iwi uglung kai haude ina hero na da paninga sa mi pa hi hila mo malung thui ga zarpa khangamar pa mi wi nga pai laga akamang ga ji khuitui ai laga awi mang ka paninga greedy nga chang ga shipa raima wala pam laga nga sun ka pia nga phoga pha khamathang ngala naw mathai ga pai pa chimang maning la mi khayum pa mi li thi ka bai sa laga ga chang da sa tha dai laga pang khama chika pa itum na pata ga thai re uraya thiaula rai pam li arama lai thura agara Betseba le anak aprai wasa da khui ka chang haudala chikatha mi nga bala chikatha iwi ningai na lamachuk musurang asai itum hilira da klai mi ping kachung ga chi chang ma masama da lai re itum mai gi ji ga sai marak khali tablet ka sai cham khamang marak khali ngla li yaro li khayang lai sala pai khami thi khabai mi wi prai wali khanga pai chang ba masama da lai ra sai apong khali hang lo ja kha David chang liba itum na pha khmai la lai sara sai ka hi ka tong hi pa ga hai wi thili ina matak ka hai Bible wi kharchan hi khayang ji thran ina digest masa khrar wa khi khla ja kha David li hi ka tha malung thui ga zara pa khangamar pa ngachang ga shi pa khamathang khamarang na pem ga hai phoga pa pa mi li satat khawai mi khayum pa morai na malip ka hai David chili vrivrana a man after my own heart the ming pho mi de iwi uklung wi nganai mai thui ka chi pa the vrivrana ming pho ye vrivrawi uklung chi wi next David li lai de next to God's heart rawi uklung ka thaya pa rawi uklung li next ki pa pam gla je ka David pam ji dla chinai matak ka hai itum na la ga sa amazing love ka chi amazing grace tek kamatai machuk muchu wa khar free rawi lukhma san ka chi chi hili nai le ga seng sot naw ping yaron ngala ping nawi mirin I mathai manai ka chung ga chawa sot naw ga thar nai aya cham sam ga phang nai achu achak ga thai nai nawi background I mathai manai na ka tha da rok thui de lai khi mang khi cha khi sai khi pali nga so khi pali ngayur chat de lai I mathai manai kai to ming chai le ga ji ga tha iwi mirin hia ma sa pai ma da athang ho go pokli ina interview a khawi kharchan ka hang tha da itum live church na malai si manai itum live pastor na mayang ngai manai itum le khrnaw na mang han ngai manai itum ma pai malai thra I morai hi bada khyak risi si kem ma wa ngai la sports li la ma chang ngai la
church maka leng la pam da klai lai da lai kha David le ne tang da Rivrana a man after my own heart da ho kha nali mo hom raum la that is the message athang phaita da klai itum na point by point ta la David we kamatha kala chakasi morai we ahu compare sa la ga sa da klai hiwi meeting point hiwi central idea ba Rivrana na le lai shi ka sina wa jak thui khanam David le da tang da Rivrana iwi ukungui khanganai pa da ho da lai kha na li ki sa da malai shi ra khlai ralo ka David with turning point awi Rivrana ali lai shi thui ga Rivrana ali khui kami awi khamatha wa khigla jaka David we ning khang tai jili khlai na wa awi turning point wa Psalm 51 ne yena itum 2 Samuel chapter 11-12 aina Psalm 51 hi pangrum re Psalm 51 li David na mikli char ta laga malung ka phelaga Rivra ilikha hui mi lo da ning khang tai wi char ga ta sai ha ji create in me a clean heart O God restore the joy of your salvation in me today Rana na hui kami ji wiringa pha kamatan ji achi miksho ilil luida mi lui shitlo da charata laga malung ka phelaga ninga taye ava naba ning mang taira naba sayon hauga tatung hauga mai itum tatung shere David la tatung ai khaning khang tai jili Rana hui mi lagi sing sot nau ping yaron ngala ping na ning mang ta ngam la na wi le ka pha khi lai da ki pa ka pha ma lai manai laga ning wa mang tai nga chai khui ga hai ba man lai church li chan ra gi ji pastor li sa asami khawai pha gi ji rug chang wa ma lai laga ithum le mang han ngai manai ithum li mayang ngai manai ithum ma khe ke church na ithum li nga tai da yang ngai ka che na complain sa pam ra la lai gi siang sot nau ping ning khang tai ka chi chili Rivrana ma khui sang khami malai manai ka achi chimik sho ina luida phap tang sa khangai ba itum ka tonga morai phunga haine chui wangai na ka pha sangai lak ka haya ka pha azak rawi jak yui khui da siam ga haya ka pha intention ina siam ga haya mi jina morai li tatung ga haji thran ka pha akhal masarar thu maka pha mang saho chui bang the greatest dilemma the condition of human being ge ji itum phap ka dar kar sai Adam ina if na tatung thang hon wi ina thui da awi naw tun ka tonga ila changda helipom da khlai ping la changda kipa khrano morai magaphung malai thu wai chui ba ina Romans chapter 3 wi verse 23 le all have sinned and fall short of the glory of God Rawite kamatai hitara ko gajijili ki pak kamaka sungar thuwe mi ka tong morai sahawe morai gajije ba khigla jaka missing the mark gajinai Greek tuili amarthia gajiba Rivrana hitara ko gaji red ka hai rin ga hai na wi mirin wi purpose chi miss sa ga hai chali morai ga hone we miss the mark Rawite khamati ji ki pan maka sungar thuwe all have sinned kipak khamalai manai no not one chuwangina atama khali Socrates ko ho philosopher pa hina Socrates na ngasun song pungbaro ka thak ta tamli hor chamri ga hajili thaumai lantern ga singlaga sorok chili tara ga sadala hina pray now ping i ka papa ji tara dele ngasun song thaumai sir la ga chatta da ngachi ai da simlong riam chang la ga window now ai nei tha da riyang ka pa nei da mi ping Karnawaka Ali ga thai mi aka sangra sa da yo hipahia Socrates maning mala ma Socrates tai ta sampang da thomai singla ga da ji yang ga hey Socrates
na vaki ga sane ji what are you doing the khang han na Socrates na king han kam rao I am looking for the original man God created Rirana saga haya original mi kumoji ipaja taklaine and I find none akhlama sampang thure Rirana sem gahai original mi kumoji akhlama lai thure duplicate mangai re contaminated sakhayam gahai tatung gahai distort sa gahai image rather than the image of God, the original. Socrates na kipa ka masampang to. Paul na kahang dila chine because all have sinned and fall short of the glory of God. Paul na hangtalo ye Romans 6:23 li. Tong moray pungawe. Laga moray wi saman jikido. The wages of sin is death. Moray wi saman ba kathine. Lấy cái tiếng sốt nào ping, ý là đang là ngài say, mỗi ai phun sэр hồ, cái bạc cả cái sung, cái pa mà lấy thui, yêu nào ngài là vừa chinh gum cái thum, lang chăm ấy, tùy sốc thật thở, mà thà đó là mầm tùy rằng, school mà cả phok rằng, là cái bịch thay ở đây, là cái ngắt thum thay ở đây. Laga karam de leide ngamar de leide ali thailomia ka cho you need to learn to share with achon no chi de leide ka kharam mik pai gsi yui gsi ka kapik khangathum kibana tamida isi abigalle ina nga sansada abu wali marakhali no ka kapik tammi ai de alle nana tamila achon veli nana ka khram nana tammi hoi de kipa na kham tammi manai ka ning sa sakina morai sa thui hoi nau chi chui wang Jeremiah na ka hang nai ili morai lung li vai khuye ili morai lung li phratai I morai lung li rar kai I wili ka pha akhla malai manai lai cái seng sot nau ping ining rai chai Ining rai chamang ning la David lang rai chai chimang maning manai Paul lang rai chai Paul wi kharchan hang sei ina hi pangai Paul wi kharchan ka tha de lei Paul na Romans chapter 7 li awi testimony ana hang hai hi hingana lo ina ka sa chi I khalat phap mata manai kacha ina sakhangai otchi ina masamane kha ina ninga kachai otchi sai I do not understand myself because what I want to do I do not do it but what I hate to do this I keep on doing Romans chapter 7 verse 15 17 li hang lo ye Jaina hikatha ka sa chi I maning manai kha I wilung li khalai morai china ka sa it's not me but the sin in me ma pen ma verse 19 li ana hang lu ye Paul na ka phana da thaida sangai lak ka hai chi ina masa manai kha ma pha mana da thailala chi ina sai ina maning ka chang chi ina sa kha Sada khlai chi I maning lui manai Paul na testify sada khlai ma pha manai ka chi that thai la ka chi sa thui hau pha ye ka chi hi thai ye ka chi ma sa manai mirror ka sung ga hayaron ng la sere na hina ka pha nai hina ka si nai ka chi hi ma thai ka jang ma da ba na sam khamang hi ma pha manai ka chi ma thai rang la Pogapa, ngala sui kangarui, kaliga sure. Aria raisi gajin hima pamana gaji, namatai saga jangjila. Bible kapa, church kaka, fasting ka kui, rawitui kapa, devotion ka kui hi,
paye gajina mathairang mala acha itumui tangkhului thothili chingum sakha kaga hai jubilee diamond jubilee platinum jubilee centenary mayon ga hai thothili itum kapha ga si mak thaiwi problem maning manai itum thaisere acha ga changwa o peregru long khong ji thran mathai mada mai gi ji sai sa ye ka mai gi ji ga sai ma pha ma kho da hang ga je na ji ho ga cham la ma mang lui se ji ho ga bible pa gi ji ko da hang ji thai sa da la chi bre si nga nui la kha aroi hon thotli chi hang khawai wi atam maning ri mane itu mai problem ka pha ka si mag thai wi problem maning mane itu mai problem ba pha ye ga ji thai la ga mag sa ma pha manai ga ji thai la ga sa tui ga hai chui problem nei discipline wi problem na wo thai la ga mag sa wi problem da la chi thai la ga pol na hili la hang da lai what I want to do I do not do it but what I hate to do ina ning ga chaye ma pha manai ga ji thai new year resolution la khuyere kem la wala ga I chili la ning tai ga ne altar calling ning ga hai re I bona ga insai re da la ungai la ga chang khani ma ka la ungsa thui hai chi bonfire sa da campfire sa da chili ka pi la ga mai ga chi ka pek khang thum khali ka tong ka pi la ga mai la suta hai re but what I hate to do this I keep on doing nalimang ruina do noi mirin machi thali ka nava sakhangai ji thada sa masakhangai ji thada masala panglak pinglak in ok thui de laila praise the lord rana pangsap mirano kai to ming chai li ga ji thana paul wi thada david wi thada ka pha sakhangai wi ning lai sala la masa kharar ma pha manai ga ji thai la ga ning ga chai lak ke na resolution trak ka khui da hotna la sat thui hai ra sa ka ji mirin li ring de la ya kha what is the solution hi wi na ka ta da sokra khle hi wi dilemma hi wi confusion hi wi struggle hi na ka ta da sokra khle paul na testify ga sa chi ta how wi I mirin ji I kayak ka thui khana me khle I kayak ka khanang me khle what a wretched man I am what a hopeless man I am ikla takikla masa thai thurai masa rar thurai verse 24 li who will rescue me from this bondage of sin phasathit hiwi aina ilikipana kan me shap rakhale da ang hanau de conclusion li verse 25 li thanks be to God through Jesus Christ who rescued me itumui proho Jesus Christ wi manga aina kan khamia proholi ning shi legi singa sot now ping the solution is Christ Jesus Christ ne itumui chaili chigthawi struggle phungchat ta khlaya hiwi dilemma li chang da khlaya ka pha ina ma ka pha manat la ka chat ta khlaya kem lira kha ning tai khui akama simli unga kha nga tai hangena chat thui haw mi akhalinga so kha pha akhali banga so kha tatung hai makhne ning ma sa ka chiwi yuyung yui khawa wi mirin ring da la ya kha crystally ralo he is the way he is the power he is the strength si pau khama tha ji rana nali lai si fuye nali hui mi ngai ning tai dara kha ji Christian John 14:16 hang gai da I am the way the truth and the life no one comes to the father but except through me iwi ena mening la awa wi li ki pak la maram re na khang tai trak ma hot na cha da lo khang tai le yawi da chikaw la ga ma chat fu lo but seek first the kingdom of God and his righteousness rivali kala awi khama sung khang jili phari fulo legi sha bung ra
awang ra na naung ra wi wang na ning khrik te khlai ji I thum thai e I naung ka thau si khle ki chara ki mangra ot ka thara sa sang mira lairi ka thara tamra jak ka sim lui ma thui ga sang lai sa la pai ka bible na kha hang ba khang atai ja hai sar hai cha lo ri mai kap ta ka jing ram phari fu lo ta wi naw le na ma thui rang la ka I retire ma sarang la ka sim naw hi sa ka mi hai ka chang ngala hi khui mi hai ka chang ot hi nom sang mi hai ka pos hi khui hai ka chang ining anong khung ching ri na thi thui haura ba da ka hang khar naw tra ka sam phang ngai ngui de lai ke pa na I ma thi rang la ka I wi naw le Jesus Christ li thai sing khui nga sak la ka phra loi sit ka haya khama sung khang rong chi sam phang khang sak khawai hot na chat ta lai do Bible na ka hang ba seek first the kingdom of God first thing first khare ji khare sa re khnau ji khnau sa re khare na mana upai mane khnau ji no mare pai mane kala hi hang de khlai chi sa ga hai wi thili if you seek first the kingdom of God chi sa ga hai wi thili all these things will be added unto you nali ka tong ji ngarum sang mira ka tong ga ji bakhido ka tong ga ji ka tong da sim lui otpam chingri ga hai ning anung khung ga hai rot khamarat ma khalai tacham ga hai mirin chinaling rom sang mire kai thum na chi pha ma ta tho da ultai na mi gi ga ji akchang ba ji ma khuirang la ka hi wa yawi da chikau chat la ka sim lui ma thui ga sang pha ga chat ta la awa wa ping naung ra ping achon thang cham isi abigail li na tukana khali than ba la ga I sainu paketa ka khui sai da khaba nai kejia khui wa khui je na dukandar pa na sir ari hon offer lai de o khido sainu paketa ka khui ka hi lang sang mi re da ngrom sang mi da offer ji khu shok ra sai isi abigail na khi khui mrao sainu atang ba ji ma khui mna ba offer ba ji lak khui gai la ji nganoi la ka phap mata ma da ka khui ne aba atang maning jang ma ne aba bonus pa ji surplus pa ji ngarum sang khami pa ji rivrana vanali atang khami de la nanaba added unto you ka ji pa ji phag jat la additional bonus offer ji mang phag jat hi khuilo atang hi mirin katang ma khabai mirin chingri ga hai mirin chi ba hai salo chi hai khang tai offer ba lai fu do ka chi de la kaya khamang khamu ma ga thai ya naw nga sa hau khlai thum hi lai ga sing sot naw ping I ga sang khala ma tu yai re kha I na hi thai sing khuing sak ngai na li rana lai si kho na na ki sa da lai khala ma thai ma ne ka ji ga background ni na ra da lai khala ma thai ma ne thui gai hap ta li new year li christmas li na ki sa sa khala ma thai ma ne kha ach aroi nga ya na ji ga tha mirin sangai lak la ga ma sa khar ka pha nai ga ji ma sa khar thai la la ma pha ma nai ga ji thai la la chi sa sat thui hai ra sa ga ji wi struggle lai da la ya kha you are not alone David la chi thai Paul la chi thai I la chi thai I mirin le I testimony chung hangai ka I la atama khali pastor wi naw sada ok thui ka sala la crystally ma khui sang la ka sang kharai rally ma thai sa ma nai chorus tra ka sa thai Sunday school li prize khui fellowship ka hai mirin ma sampang ma nai yaron thui pha la ga chu crystally thai naw we chuina rana lung masan mi da hita da than ra mi da klei ka da klei na thum li khuing sak khangai chang rana so mi rano achanga ya nali mangla no at sa mi rano akhama ngareu ma manda khila khlei gi chi chuk ma churano akhama nga ya itum decision khui khawai sare akhama nga ya na so khami khui ra ka khon ga si khui ra klei
na ketang ma khawai khuiraga temporary khuiraklai songfu khani offer sare itu moi mirinli songfu khani manglai na kajili chattalai rana lum san mi dai tum khama sunga songfu ji ka pangkhoi khawai sa sai rana somi